حسین رشید ایک جوان بیسکار کرن که دوی کارگاه تحینی دا کار دکد. کارگاه که هیا نها بیستنین تحینی شاندین ولات آلمانیا. مرحلة وين؟ هفت مرحلة. أول مرحلة أو يا عودة شكاي كنجا أبداني باشي أو أبو خوي ششتي بشتي أوا أبغي عودة هيا دي ششتم سيشار أبي هيا هاتا دي حلاندن باشي مرحلة وين هدي أو تنشيف بيجت أو أبي داني يعني دركفت بس كنجيب سكن تجيكا باش أو مرحلة تنشيف مرحلة أو قلاندن قلايا هي بشتي أو مرحلة أو غربلة بيجت هزاز أو شوائب ديشت كنجي صافي كي بشتي أو مرحلة أو داني معصرة أو كنجي داني سر أو دولاب هينن ديشيكا أو طاينة شيكا چێکردنا تەحینی divê kargehê da bêkunjiyên xۆmalî dihêne çêkirin û bi heft qonaxan derbas dibe û kîloyeka wî jî bi 4000 dînaran dihête firotin. Biryare di dahatî de berhemên zêdetir bişîne derveyî welatî. حيث نقوم بتعليم Ew tehîn bi rojekê kêmtir dê çêbît. Em li dîvsengê dê pîvîn û li dîvpîverê bazarê da bizanîn çend daxwazî li ser hene. Bi taybetî parêzgehên Herêmê li vê kargehê kesên şareza lê kar dikin û kargeheka kevne. Ev kare karê me ye û me şarezayî li ser heye û ev e nêzîkî 35 sala ev kargehe hatiye damezrandin. وصناعة قديمة. Jin jî mil bi milê zelaman di vê kargehê da kar dikin û her êk ji wan karê xwe yê taybetî heye. أعمل هنا الشغل كاين أبا بستير صال أف معاملات شاكر يام شغلي ما طحينيت كان دبيات كاين إك دبيات كات إك توازن كات إدي طبقة لدود إدي كيسكات كات Berî 35 salan ev kargehe li gundê Berzan ya ser bi bajarokê başîkê hatiye damezrandin û piştî hatine çekdarên Daişê kargeh hatiye veguhastin ji bo komelgeha Mehet ya ser bi qezaya Şêxan. Ew karkerên ku 24 demjimêran li vê kargehê kar dikin hemû êz dîne. Tayyip Goran NRT komelgeha Mehet ya ser bi qezaya Şêxan.